kadi en fottiɗo inchallahu taala eɗen yewtude ɗo fi ko docteur Aidul Qarni windi ka deftere makko innetende la takhdab ma ɗum la tahzan wota suno. Imo windi ɗon o inni kun sa'idan, wonu weltiɗo wonu malaɗo. Joni noon ko honno wonirta weltiɗo, konno weltortoɗa ka gurdam ma. Himo mo addi toɓɓe ko honno heɓirta gurdam welɗam, no wonirɗa wono wonirɗa, ko honno weltortoɗa ka gurdam ma, honno wonirta malaɗo. ɗen toɓɓe ɗe o addi en yahay e majje seeɗa hande, next on kadi lannintinoyoɗen de si Allah jaɓi. Toɓɓere aranere nden fiya welto ka aduna ma, o inni al iman wal amalu salihu huma sirru hayatika tayyiba faharis alayhima. Gurdam moƴƴan, gurdam welɗan, si tawiɗa faala ɗum, piiji ɗiɗi woni secret on fiya heɓu gurdam welɗan. Al imanu, gomɗingol Allah, hoolo Allah no woodi. Wal amalu salihu, golla golle moƴƴe. Huma ko ɗiɗo ɗiɗi sirru hayatika tayiba, woni secret ya heɓu gurdam welɗam fotuɗam moƴƴuɗam. Faharis alayhima, rere ɗan ɗiɗo ɗiɗi. Rere ɗu fi gomɗingol fiyo imanu ma on timmu wona solide, hara no tuti moƴƴay ma, rere ɗana kadi gollugol ko moƴƴi, paske ko ɗiɗo ɗiɗi woni secret fiya heɓu gurdam fotuɗam labaɗam moƴƴuɗam. ɗum woni aranum ɗum, paske Allah tigi no dalika Qur'an, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah inni kala golluɗo ko moƴƴi, woni ko gorko ma ko debbo, hara kadi himo gomɗini Allah, mo hooli Allah no woodi, o inni lanuhyiyannahu, mi wondi mi wurnay mo hayatan gurdan tayyibatan fotuɗan moƴƴuɗan laaɓuɗan. Donc Aidul Qarni inni secret fiya heɓu gurdam fotuɗan, gurdam deƴuɗan, gurdam moƴƴuɗan, ko ya gomɗintaw Allah al imanu wal amalu salihu, wo golla kadi golle moƴƴe. A wawata weltagol ka gurdam ma si tawi a gomɗina Allah, paske hay ñemete wallo memmini a maƴay a hulay. Si a mara iman a hulay piiji ɗin fu, a deƴata. Si tawi kadi na a gollowo golle moƴƴe, a mara ka heɓira weltare. ɗum ko himman necco ko noon tagaɗo waɗira. A wata wadde ko boni ñallal ngal fo jemma on fo inna kaɗɗa faala weltagol, a heɓata ɗum. Donc siɗa faala weltagol, heɓugol gurdam fotuɗan ka aduna ɗo, ko ya gomɗin Allah golla ko moƴƴilanni. O inni toɓɓere ɗiɗaɓere nden kadi fiya heɓu gurdam fotuɗan weltoɗa. Wo utlubil ilma wal ma'rifa, ɗaɓɓu gandal. Wa alayka bil qira'a fa innaha tuzhibul hamma. Et puis janga gandal naɓay bonu ɓernde, pottinay bonu ɓernde, addante weltare siɗa jangude, ittay bonu ɓernde. O inni tati on, jaddidi tawba wahjuril ma'asi li annaha tunakhisu alayka al hayat. O inni heyɗintin tuubugol mangol, say inno Allah mi tuubi, accita ko boni kon, toujours harɗa heyɗintini tuububuye ma on, taƴoɗa kadi boneji ɗin, kala ka bonki waɗirte harare o laali ton fi hon ɗum, li annaha tunakhisu alayka al hayat, par ce que ko boneji ɗin ko ɗin sonjata ma ka gurdam ma, wona ɗiɗi wona tati. ko geddi ɗin yeddugol Allah ngol, ko ɗum ɓittinta gurdam maɗan, ko ɗum kaninta gurdam maɗan, ko ɗum haɗata ɗan wela. O inni nayi on, alayka bi qira'ati al-Qur'an mutadabbiran wa akthir min zikrillahi da'ima. No fawi ma kadi fiya heɓu gurdam moƴƴan jangugol al-Qur'ana.
a janga e alqur'anare Allah nden anda firo mayre on taskoɗa ayeje ɗen kadi wa akthir ɗuɗɗina kadi min zikrillahi jantagol fi Allah da'iman sondo wo sondo amaraka mono si ɗino e maɗa a monotako hay si a monoto parce que monagol no yaadi e gurdan ko a tagaɗo na malaika mais a monoto mais dérangeatama siɗa jangude alqur'ana hiɗa andi firo ayeje ɗen ɗa miijitade tasko fi majje analyse fi ayeje ɗen applica ɗe ka gurdam ma hara kadi ɗa wadde zicre ɗa anditude fi Allah toujours gurdam ma ɗan welay tun yes o inni joyi on ahasin ila nnasi bi anwa'il ihsan yansharihu sadruka o inni moƴƴo e yimɓe ɓen moƴƴoroɗa e maɓɓe e noneji no moƴƴorte non fuu ɓernde ma nden hentoto nde yaajay nde welto nde wewla gandirɓe ɓen inni honto andata waɗugol ko moƴƴi no moƴƴi moƴƴagol ni to e goɗɗo randugol goɗɗo service hay si goɗɗo no dariɗa no darudema hiɗa randude goɗɗo go service hay kanko wonɗo darude on waɗay impact e makko battina e makko weltina e mo goɗɗo no darudema hiɗa wallitade goɗɗo go hay wonɗo darude on heɓay weltare wona noon fere wona ɗo randede on service e an randuɗo on service kadi on tato kala on weltoto battinayi hay e wonɗo darude on hiɗa wallitade goɗɗo hay on won donc o inni ahasin ila nnasi moƴƴo e yimɓe ɓen bi anwa'il ni'ami bi anwa'il ihsan e noneji no goɗɗo moƴƴorto non fuu e goɗɗo yansharihu sadruka on sa e ɓernde ma nden wewlay jeego on o inni kun shuja'an la wajilan khaifan fasshuja'u munsharihu sadri wonu susuɗo reedu ta wonu ka yeƴaɗa warɗa huli tun ɗa ɗenƴi onni fasshuja'u ko susuɗo reedu ya munsharihu sadri aray on ɗon ɓernde makko always toujours ɓernde makko no wewli no welti mais si yoni an ko woni yoyɗa huli ko woni yoyɗa huli non gasirta non ta wonu huluɗo reedu suusu o inni jeeɗɗi on tahhir qalbaka min al hasadi wal hiqdi wal khishi wa kullu maradi siɗa faala weltade hiɗa faala yo gurdam maɗa fotuɗan wela a laɓɓina e ɓernde ma nden immorde ko ko innete gañanendi nawligu wal hiqdi e konnagu wal khishi e jamfagol wa kullu maradin e kala nawnare wonki a ittay gañanendi nawligu konnagu jamfa ɗiɗo fo a ittayɗi ka ɓernde ma si a faala weltagol parce que gandirɓe ɓe inni alamo gurdam mum metti cep wa'i wa kahi haɗude wa añanɗo si ɓe landike ma yahi addanalam mo gurdam mum metti cep ka aduna ɗo yaw nanga jungo añanɗo adda hinna hinomo simo faala hara mo ɓuri Bill Gates marde jawdi gurdam makko ɗan welata parce que himo añani parce que fi tungiɗa añani goɗɗo Allah innata ok awa ɓayɗa añani mo joni mi acciti okkorgol mo non ko ɓeyday woni déjà donc siɗa faala e gurdam maɗa welu a seeday e gañanendi e nawligu hay si ɗum wona e ma awa gera mesira ɗuytira doy par ce que ko ɗuynete nawnaje wonkiɗen ɗen ɗon ɗe sellata a ƴetta e taylanol ñawdata gañanendi nawligu konnagu jamfa ka ɓernde ma inna kaɗɗa faala gurdam welɗam a memata ɗum gurdam maɗam welata hiɗa wondi e ɗiɗo kam ɓernde ma siɗa faala noon hara ñande o ñande a heɓa 1 million de dollars comme recette probléme ala a heɓa déposa ka compte ma mais weltagol a ɗaɓɓay ɗum a yiyata
o inni jeetati on utruk fudula nazari wal kalami wal istima'i wal mukhalata wal akli wan naw. Aha, o inni a tertoto feƴƴintingol ndaarugol. Ko yiɗa wo ndaara feƴƴita a weltotako. Go wal kalam e wowlugol ha feƴƴita kerol kadi ɗum kadi a weltotako. Wal istima e heɗagol ha feƴƴita kerol weltotako. Wal mukhalata jillondirgol e yimɓe ha feƴƴita kerol ngol. Wal aklu ñaamugol ha feƴƴintina kerol ngol. Wan nawmu e ɗanagol ha feƴƴintina kerol. Ɗiɗo fof kala ko waɗɗa au delà de la limite a wawata hebde gurda welɗam. A ndaray ha, a wowlay ha, a heɗoto ha, a jillodiray e yimɓe ha, a ñaamay ha, a ɗanoto ha. Ɗiɗo fof si tawi a feƴƴintiniɗi ka duwa ɗon gurda maɗa welata. Mais ɗiɗo fof ɗa duwaɗi wadde kono haraɗa mesiri. Na yo feƴƴitu, si feƴƴiti a heɓata gurdam moƴƴuɗa. O inni jeenay on in hamik fi amalin musmirin tansa humumaka wa ahzanaka. Engage e golle mum rimanay kumma reset addanay kumma nafa ɗum waɗay yejjita bonu ɓerndeji maɗin e sunnoji ɗin. Meɗa jooɗi tun ko a chômerjo fus a waɗata, fus a memata murada, a jangata, a gollata hunde, a wata weltade. Kayaɗa waraɗa mari bonu ɓerde, ɗa mari sunnu. A wonay occupé. Mais wongol non occupé na innaka be tun yalta yaha golle wi no. Ko an a wawi waɗande hoore ma ton occupation mum koni o koni. Koni o yon tun no wodi ka hakkille maɗen kippi. Kono si tawi fusiɗa jooɗi ni tun no, ɗum bonnay ɓernde, waɗay suno e ma. O inni sappo on isfi hududi yawmika wansal madi wal mustaqbal. O inni gurdam maɗa wuuru fi hande ma on, terto ko feƴƴi kon ma ko arata kon. Nyande o nyande waɗi hakkille maɗen e nyalande fewndinde nden. Nyalande ma fewndinde nden nde feƴƴunde e nde arayde tertoɗen ɗiɗi. Ƴettu hakkille maɗen waɗa e nyalande fewndinde nden lanni. O inni sappo e goo on unzur ila man huwa dunaka fi surati war rizqi wal afiya wa nahwihima. Siɗa faala gurdam moƴƴan, hiɗa faala weltagol, a ndaray ɓe ɓe ɓuruɗa wonirɓe ɓen sengoleyma ka mbaadi, c'est-à-dire ɓe ɓe ɓurɗa labede, hara ko ɓen darta na ɓurɓe maɓe labede go. War rizqi e ka arsike, ndara kadi ɓe ɓe ɓurɗa marde jawdi, hara na ɓurɓe maɓe. Wal afiya hella ka cellal kadi e wonugol e jam, ndara ɓe ɓe ɓurɗa sellude e ko nandi en. Mais si a ndaari ɓurɓe maɓen, an kala ka aspect gurdam maɗan fuu, bangeji ɗin fuu ka gurdam ma ko ndarata ko ɓurɓe maɓɓe wonɓe ɓen sengo ɗo, a weltotako. Aduna si tawi hella ka labegol ko ɓurɓe maɓɓe labede wonɗa ndarude, ñande warɗa ɓiññi. Si tawi hella ka arsike ko ɓurɓe maɓɓe mbuuɗi wonɗa ndarude, toujours arayɗa ɓiɗi. Si tawi hella ka cellal ko ɓurɓe maɓɓen sellude wonɗa ndarude, aray toujours ɗa ɗiɗi. Joni noon o inni ɗiɗo fuu ndaaru wonɓe ɓen sengole ma, ndaaru ɓe ɓurɗa ɓen. A taway jaga ko a boss jo an kadi ko a patron. Sa ndaari ɓe ɓe ɓurɗa lanni ñande o ñande arayɗa welti. Par ce que fi on ɗum o innani ya waɗu ɗum tagaɗo ka anna ɗo, no wa'irɗa wo no wa'irɗa ko a tumbojo ko hakkundejo, ko groupe tati wodi ka anna ɗo, ko ɓurɓe ma eɓe fotata eɓe ɓurɗa ha ñande anna on lanni ko ni. Joni noon ɓay ko ni ko ɓurɓe ma eɓe fotata eɓe ɓurɗa, ɓuttina hoore ma ndara ɓe ɓurɗa ɓen lanni. Ta ndaru ay ɓe ɓe fotata ndaari ɓe ɓe ɓurɗa lanni, basi ko weltagol faalaɗa. Ko ɗum aidul qarni woni haalande ma ɗo, kun sa'idan wonu malaɗo.
won weltiɗo. Joni noon ko ɗen toɓɓe on maalande ɗo. 11 on inni ndaaru ɓe ɓurɗa ta ndaaru ɓurɓe maɓe. O inni 12 on qaddir aswa al ihtimal summa ta'amal ma'ahu law waga. Waɗu ka hakkille ma toujours no gasa si ko mi faala ka ar waɗude ka ngurdam an, haraɗa prépari hakkille maɗen honno jaɓɓortoɗa ɗum. Koya préparo psychologiquement an kasi goɗɗum go waɗoyi ko welatama, par ce que ngurdam ko non ko woni wo ko woni no wawi waɗude, anything can happen. Donc a prépara yorema psychologically, si ko boni kon waɗi honno maîtrisirta hoorema, honno gérirta ɗum ɗo. O inni 13 on la tutawi zihnaka fi zihabi wara al khiyalati al mukhifa wal afkari sayya. Wota danko hakkille maɗen ɗe naɓe e miijoji hulɓiniɗi e miijoji bonɗi, no ta jokkuɗe ton mind ma on ko yewtete ko woɓɓe ko kala sayi ɓe ƴawi taw e goɗɗum ɓe miijo yeesi ɗum yanuɗo joni accident waɗi wonki ko noon wayi. Donc ta naɓu ton hoore ma, accu hakkille ɗe miijo ɗum an hara wa jokkali ɗe ɗum miijoji bonɗi ɗi. Ok, ko ɗum o inni 14 on joni. La takhdab wasbir wakzim wahalum wasami fal umru gasir. O inni woyta mono. Joni noon ko fiyon ɗum ɓayoyari o landike nelaɗo, o inni nelaɗo wajola, nelaɗo inni mo la takhdab wota mono laabi 3. Gandi ɗuɓe ɓen inni ɗum ko on ɗum firi ɗum wona salagol monagol, par ce que ko a tagaɗo na a malaika feere ala a monoto. Ko noni ma'ana on ko nelaɗo yetinomo ko, awasi a munike ko ya ɓennu mone on, ala mo monotako, a wata wonde a monotako, a wawata ɗum, par ce que na ko a neɗɗo na a malaika. Jon non si a munike ko ya ɓennu mone on, ko ɗon yimɓe ɓen non seedi, kaka ɓennugol mone on ko ɗon ɓe seedi. Sappo e joyi on ko ɗo wonɗen darade, haray kadi no lutti ɗi 15 yeru ɗi ɗo kadi ɗi waɗoyten. O enni la tatawaqqa azawala ni'ami wa hululi ni'ami bal alallahi tawakkal. Mais ta wonu habbitiɗo toujours nde masibo tippoto e ma, habbito o moyin an kadi nema nde tippoto e ma. Ɓay fo mum iɗa wawi programme de hakkille maɗe miijo, mais an toujours koynugol ɗi nemaji ɗi Allah o jaɓitay ɗi no gasa, o tippina lette an. No ta waɗu ɗum, hino ɗo ko wonɗa wadde kon, bal tawakkal alallahi, an fawo tun e Allah, ugginoɗa golla ko moƴƴi wona ɗon. Mais ta nangu miijagol inna hino gasa Allah jaɓitay ɗi nemaji ɗi o okkilan ɗo, hino gasa Allah tippina lette an albalaw. No wota waɗ ɗum, an fawi e Allah fanka ɗon. Donc ko ɗiɗo yeru majji kadi no lutti, ɗe ɗo toppe 15 no lutti kadi 15 wo ko ɗum ɗo waɗete sa'idam, malaɗo weltiɗo ka ngurdam ma. Ara nun ɗum gomɗingol Allah golla ko moƴƴi, ko ɗum winete al iman wal amalu salih. Gomɗina Allah golla golle moƴƴe, a heɓay ngurdam welɗam. ɗiɗi on utlubul ilma wal ma'rifa wa alayka bil qira'a fa innaha tuzhibul hamma. ɗaɓɓu gandal, jangu gandal ittay bonu ɓernde. tati on jaddidi tawba wa hajuril ma'asi li annaha tunakhis alayka al hayat. heyɗintin tububuye ma on nyande wo nyande e pi taƴoɗa geddi ɗin, piiji geddi ɗin, yeddugol Allah ngol taƴo ɗum few, par ce que ko ɗum bonnata, ko ɗum soñjete, ko ɗum waɗata ngurdam maɗa metta cep. o enni nayi on alayka bi qira'atil qur'ani mutadabbiran wa aksir min zikrillahi da'iman.
janga alqur'ana taskoɗa ayaje mayre on waɗa zicre ko ɗi piiji welnata gurdam. Ahsin ila nnasi bi anwa'il ihsan yansharihu sadruka, moƴƴoɗa e yimɓe ɓen kala none no wawirɗa moƴƴagol e tagaɗo moƴƴo e makko, ɗum waɗa e ɓernde ma nden welto. Jeego on kun shuja'an la wajilan khaifan fa shuja'u munsharihu sadri, wona kadi suusuɗo reedu, ta wono an ko woni o hiɗa huli tun hiɗa huli tun, ko siɗa suusi ɓernde ma hento, mais na ya wonu huluɗo tun. jeeɗɗi on tahhir qalbaka min alhasadi wal hikdi wal khishi wa kullu maradi, laɓɓina kadi ɓernde ma nden e ko koyente nawligu, ngañanendi, konnagu, jamfa, itta ɗum ka ɓernde ma, sinaɗo a weltotako. utruk fudula nazari wal kalami wal istima'i wal mukhalata wal akli wal nawmi, ndarugol ta feƴƴinti, wowlugol ta feƴƴinti, heɗagol ta feƴƴinti, jillodirgol e yimɓe ɓen wota feƴƴinti, ñaamugol wota feƴƴinti, ɗanagol wota feƴƴintin. ɗum ɗo fo waɗu kono ta feƴƴintin kerolngol, na gurdam maɗan welata. in hamik fi amalin musmirin tansahu mumaka wa azanaka, ɗaɓɓu occupation golle wun ko waɗa hara ɗum rimante goɗɗum, ko ɗum watta yejjita bonu ɓerndeji maɗin e sunnuji ɗin, wota joɗoro ni. ishfi hududi yawmika wansal madi wal mustaqbal, waɗu hakkille maɗen e ñalande fewndinde nden, terto feƴƴunde nden e arayde nden. unjur ila man huwa dunaka fi surati wal rizqi wal afiya wa naima, ka aduna ɗo ndaru ɓeɓe ɓuruɗa, hella ka mbaadi ɓandu manu, ndaru an kadi ɓe ɓurɗa ɓen par ce que nodi ɓe ɓurɗa. ka arsike ndaru ɓe ɓurɗa ɓen par ce que nodi ɓe ɓurɗa ka arsike, nodi faalaɓe hewtugol classe maɗa o. ka afiya cellal ndaru ɓe ɓurɗa ɓen toujours. si tawi a mara koyngal gotal, woɓɓe ko koyɗe ɗiɗi no taƴi tanni. si tawi anda enude mbuuɗi ma ɗin ɗuɗaka compte ɓen, woɓɓe ala ko ñaama. ayi kala no wayirɗa no woodi ɓe ɓurɗa, joni noon ndaru ɓe ɓurɗa, tertoɗa ɓurɓe maɓɓe, par ce que ha ñande anna on lanni woda e ɓurɓe ma. sa inni an a décidi goto ɓuratama ka aduna, honde say fototoɗa aduna on le lanna yara nodi ɓurɓe ma dongi e wakkande. qaddir aswa al ihtimal summa ta'amal ma la waga, ko boni kon ko a faalaka kon si aru yanude kadi etoɗa ɓenna gera. la tutawi zinaka fi ziyabi e wara al khiyalati al mukhifa wal afkari saya, mijoji bonɗi ɗin itta ɗum ka hakkille ma. la takhdab wasbir wakzim wahalum wasami fal umru gasir. et puis si a monike ɓenna mone on, alama monotako mais ɓenna mone on. la tatawaqqa zawala ni'ami wa hululi ni'ami bal alallahi tawakkal. sa nango e miijagolina Allah tippinay lette ma o jaɓitay nemaji ko nemi mako, no terto ɗum an fawi e makko fankaɗo. haray en arno ha ɗo inchallahu taala. next on kadi si artoyi si Allah jaɓi en continue ɗi lannen ɗi, ko ɗe ɗo woni toɓɓe waɗayɗe ɗen heɓa gurdam moƴƴa, gurdam fotuɗan deƴuɗan ka gurdam maɗa, ko ɗi ɗo waɗata, ko principe ji, ko sari'aji gurdan ko non ko principe wallina. si ɗum ɗo ala e ma ɗi piiji ɗo, kala ka yawɗa, kala ko heɓuɗa a heɓaygoy, ma a yahaygoy. miɗo yaade ɗalan yaade Dubai ni e ni a yahay, mais ka ɓernde ma nden no nde niɓɓitiri noon fewndo iwaynoɗa New York ma Guinée, ha joni nde niɓɓitay. par ce que na yahugol ngol e lié on woni kañum, koko woni kon e ma, par ce que Allah dalika Qur'an, inna allaha la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. o inni Allah chanzata ko woni kon e yimɓe ɓen, tanke yimɓe ɓen chanzali ko woni kon e maɓɓe. donc fi changugol lié iwgol o état ɗo yaha o état ɗa ma iwa o pays ɗo yaha o pays ɗo, ɗum ittata ko woni kon e ma, ko sai taw ittuɗa jikkuji ma kanuɗi ɗin, noon siko faalaɗa wadde kon waɗa. wonna fi a iwiɗa a yahiɗa ma a heɓi ɗum ɗo ma a heɓali ɗum ɗo, ça n'a pas d'importance. koko woni kon ka wonkima tanke a réglali ɗum ɗon réglata.
inna allaha la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah sanzata alhaali wonɗo e yimɓe tanke yimɓe ɓen sanzali jikkuji maɓɓe ɗin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.